walau dengar gak paham tak gua pantang apa kucap. Kebanyakan kita di masa kini awal mengaku Islam sejati. Laga gaya jadi menjadi tampang cau ustad bantu kiai. Oh tetapi gagal joko orang uji rapor lemera nilainya habis. Tando Islam menguli hari tauhid marifat jauh sekali iman jo yakin sabana mipi patui tasamun dedayo wili. Ada yo Billy Joko dibilang oba bagai rupa oba macam datang tayun taida isu nang kambang. Umpama corona di masa sekarang dunia letakui coyam di alang labanya korban labanya dan jangkang banyu baba kumpu sangit juarang umroh jo haji mungkin talah. Oh mencoba masker kok salah jarang-jarang. Astagfirullah nak la baca La haula wala quwata di mana letaknya letakui ka virus pada Allah corona tak corona mati juga. walau bermasker ke mana-mana ambil hidung je masuk di telinga baik. Biar di dunia menyenangkan. Syukurlah awak
yo titian ala dele inyo paliharo La sirotol daya mustaqim adele namo titian nyo lama pada dele lasu akasarugo umat ladi masuk lada iyo
kian noi. Hati di dalam macota ibu mangana untuk uang jo parasayan mandeo. Oh sayang, orang ketika elok kasih orang lain dinang kabulia lagai badan meneong. Oh tak campak saja. Talang orang rabaka koto, oh talang awak rabaka semua. Oh malang orang lai baku tiko, oh malang awak maneo. Oh salamu. Sadanang kan orang letak ibu kuno lain di negari. Saja Bapak Pri di indah ruang lori pajalan dia tekarwe. Saja paningga mandekan ruang nasi diminta. Oh sumpah nanda ape mande oh.